لشامي أسد كت بشار أسد رفيا موسكو الأردن يجي لعقبة ولات عربي تركي أمريكا UN بريطانيا قدرة سوريا قوتو بيشتكن وزيرين دروين وان ولاتان بتايبتي تركي وأمريكا خدي الرولكة قالكي سركبون دي جفينا لعقبة دا لاستكفان سركيين سوريا بيش روجينا بشتي أسد هردو آليان تكازي لسر شر الدجي تروري كرن ليه درد تركيا در كتنا PKK سوري هبونا هسده ويبقى قبول نوكه لأمريكا وكتركي نافكره أمريكي هسده ويبقى هف بيمان سركة بينن لسوريا بطيبتي الدجي شر يعني شر الدجي داعش ده دبيجن نهسده نيبقى نترويست هذين كردي لروج أوي كردستاني ده شر الدجي داعش ده هف بيمان أمريكيان بون حتى نهاجي أمريكي هسده ويبقى هف بيمان دبينن جواب بسبستا بلين كنو فيدان خويا دكاك واشنطن وأنقرة دولي استقبال سركي سوريا بشتي أسدن العقبة أردني ببش داربونا ولاتو آلية بيوندي دار بنابتشي تجبينك طايبت بالسورية هات كرن We can never allow terrorism to take advantage of the قد أمريكا ريبدن تروريك وقناخ فاغويزا سوري بكاربينا دفي أم هافانجي بكن وشاشين خايم بري درسي وار بگرن هر شاشيك دبا سدما دست بكرنا بيلك كنترول نكري يا كوچ بران بالا تركيا وأمريكا لسر تروريا لهريك جاليكي جداوة ام دزانن تشتا كل سوريا دقاومة باندورا كدجوار لدروي سنورين خواجي ديكا جكوش بربونا بكم حتى تروري و ام دزانن كون نابد چند هفته و مهم پیشتا آستانگين وان كيلين سوريا بنا پاشگو خستن الدول العربية في مساعدة جبلي وان هردو نرين جدا ين هردو ولات الناتو دي داخوانيا داوي يا لوتكا عقبة يا طايبت بسوريا دا همو هفدن كبون كودفا بشتيوي حكومة دمكية نهاية حتى شيب سروكاتيا محمد بشير دستيكا فاغوهيز ورابيك آنين كوميتيكا تايبت ورابيك آنين بون فيساندنا دستوري او جي لغور ميكانيزمي بريارا 22 بينجي وچار انجمن اصايشان اف دولتي واتا جارك دن بشت بنتوين يك بويفا بگردان پیام من د چند روزن کم ام بوری ده گلکی زلال بو پروسه که سیاسی ده همو سوری او همو پیکاته بجدار دبن ددمكي داكو بيترسون درباري أجرا هلوشينا الصازين حكومي ده هشيارية ددو أحمد الشرع سوريايان بشتراس دكا كو أمنو أصايش لستكاكا كيفن آدستيا تحرير الشامو ناهلين روش جدستي وان دركبا أمريكا إسرائيل تركيا ولاتي دنيا نافشي خوش بقونا غابي يا سوريا آماده دكن كون نزلاله دي تشاوبا بشتي رفا أسد یکمین جاره نونر تایبت سکرتر گشتی نتوانیک بویجبو سوریه گیر پدرسون چو شامه دو کنفرانس که روزنامه‌وانی دا داخواز را کردن جزاین آبوری لسر سوریه کرد. پدرسون گفت پیوستی سوریه به آبوری و دادپروری که گلکی باشه. Political process on the way. پێویستە پرۆسەیە سیاسی لە سووریە دەست پێ بکە و پرۆسە گشتی بە پێویستە ئەف پرۆسەژ عالیە گەلێ سووریەوە بێکردن ji ber vê yekê li ser erka Sûriyan e û pêwîst e alîkarî bêkirin guhertina duyem bê guman weke dizanin hikûmeta demkî agahdar e rêxistingirina karên saziyên hikûmî ye her weke hûn dizanin destpêkirina xizmetguzariyan sepandina yasa û ewlekariyê giring in em hemû dizanin li Sûriyê krîzek mezina mirovî heye divê em piştrast bikin ku Sûriyê alîkariyên mirovî bilez û zêde werbigire û hemû kesên ku dixwazin vegerin alîkariya wan bêkirin. Pirsa giştî derbarê geşekirina abûriya Sûriyê ye pêwîst e zû bêçareserkirin. Em hêvîdarin ku zû cezayên li ser Sûriyê bên rakirin da ku dubare Sûriyê bêavakirin. Xala dawî jî pêwîst e dadperwerî û lêpirsîna derbarê tawanan bêdîtin. Divê em piştrast bin ku ew di sîstemeke dadperwerî ya pêbawer re derbas dibin divê em nebîsin ku tolhildan heye.
and that they don't see any جاوین گله کرد لسرویه که کاوه کردین روش آوای کردستانی چاوال هف بکن و به چه آرمانجه به هفره بچن شامه جبوک و دوزا مافی خوب بکن. امریکا و فرانسا داخواز آوا کرنا شام ده که یک گرت یا کردی دکن او نها لقام شلونه جبوک و کردان لهف بینن یعنی داخواز جوان دکن که به هفره سردان شامه بکن به هفره بچنه شامه فرانسی و امریکیان جه کردان خواستنه که داخوازین خواه به نویسکی پیشکش بکن و تیکلین خوشی به شامه را بردوام بکن. وزیر دروی آلمانیا دبیجه اوره نادن جلادن بشار اسد بچن لآلمانیا خواه شیرن هر کسی که برای ناو رژیم اسد بویه سوچ کریه رویه آلمانیا و ورا گرتن و محاسبه کرن. آنالینا بیربوک ده هف پیوینا کده لگل روزنامه که آلمانی بانک لحمو سازی استخبارات جی کر کبرو لخرابن و بدن پی وان کسان. وزیر نافخوی آلمانیا جی نانسی فیزر دبیجه وان حمو سینورین خواه تند کرنه و اوی ری ندن سوجدارن دما بشار الاسد برحتی لآلمانیا بشین.